O, se pravičujem. Sprem. Kako ste? Noše me ful boli, pa rama me ful boli. Kaj je lahko to kaj zaradi mene? Ali me samo napihalo? Tako, ko imate bilo, pa tukaj imate koliko da vam mrzne. Kaj pa je? Primaš? Vreden. Vreda? Jaz zremo na kavu. Uživajte tega že. Zdaj je pregovor. No, dobro, ne. Dole. No, vi greste dol? Dol prima. Na drugo stranico. Ja. Tu je. Ja. Ja. Čuren. SMS vaš, torej, si ga ne pomembno.